ดอกบักเขาไว้ดัลเลซิมาเซคิบลอดบลอกินี่ปุ๊ขอกว่าละเคยลีเนาะดอกปุกุยมหากมุคุนี่นี่ฮิวาตะกุเลมากาปอฮิกุตาลามีเวดาพีเตอร์นาวาโรเตเวดาเนาะบักเขาไว้ดัลเลทามาเซคิวอดบลอนี่เนาะบัตติปกดูนี่บาเพลซัมเมอร์กเตอร์เนาะตะกุคากเตอร์เนาะအခုသားนี่ก็มีเวดาละลาออกัสมีตมีเซปเทมเบอร์ดอกออกตุบาชูตะเพนี่เนาะบาบนุคุเลโนเวมเบอร์ดิเซมเบอร์นี่ตะกคาลีအခုသားนี่ปะกะปาบะเจกบามีดัลละ last August the September penny do dewada no ko Donald Trump ni ba khawada la ta ma sekhi wa ro ni no awe ta lob lu hu weda the ba ke hi lo da ta ma se wo ni lo no He wata kulema kapa hikutala miweda Peter Navarro kututa kota da CNA da wete weda no kapola COVID-19 honi pamukluwe kwa hagwada paanya akuthani no tamase kiblo block lani no sikapa weda 2 trillion leta kamagi thokeda mukluwe kwa phago no da wete weda mukluwe kwa lo soda tala ta thithoda ta go mu pha mi ge no the hospitality la miweda dito hotel de pha no travel no kabo yu da ta leta ki khakala abi wada bus te ta pha mi gi no ta le ta ki ta pha transportation pha ni ba duwa ki ta no aku ta ni no awe te da mu klo we kwa ka ri go ni no ba ka ba ma a tha da manufacturing ni ge da ta thu tha da ta pho ta li pha di to se yo de pha ni no se yo no mi se yo da we te we da no ba ka ba ma a tha da ta thu tha da ta pho ta li te we da ta pha ni no mi we da ta phi ta ma la a ge klo da mi se ko ta phi ta ma la o da ta bu ta le a do ka ma a tho da ba thi pu ko pur pha ta he ni lo no da hi wa ta kulema ka bwa hi ku ta Peter Navarro te we da no Mitch McConnell no Congressman Mitch McConnell ni khi tho da ji ni 1 trillion la sima se ki blo abo no bam no ko ko la bo le no de mi the sir kha ni ka le la ba no da ho ba ka le si ko wa da la mu klo we kwa da kha kha le state power la ba thuli por pha o aku da ni no sima se ki blo bo we ni no Mitch McConnell Congressman Mitch McConnell ni khi tho da 1 trillion do mi mi we da la we ni Nancy Pelosi ni khi tho we da 3 trillion do aku da ni no Peter Navarro da ba te ko Donald Trump ne ta ka lo blo we da la 2 trillion mo no la 1 trillion da 3 trillion ba sa no do we da la no Wall Street Journal pa phatho da la mono kheka tanwi ni ko Donald Trump ke thilo ta da we ni pa hi ku ta pha la ke te ta ko da ba kha da si ta ma se ki blog ta bo we ni go no do di ni to no we te we da la no pa ma se we da mu klo we kwa da pha da pe thi ro le ta ko da khe se do Willy ba sa do khe ni pa ka ba se ma se we di to pa ka ba ma su thwa da mu klo we kwa go no do khu ta ni we ke tu to ko ba kha we da tax cut mono tamala shalo weda weni ta khuta twe dinia to na te weda hipokho phule amile weda vacation mono ami halu kwe weda to le ko America ni no lesmenya khula to ni ko doni bada tax cut mono sitani aweti ko doni bada weni amikle tax ni ko doni bada tax cut mono pa ka mashallah da tax pa no Ninia to no secretary no treasury secretary no papa sime papa ta thuta to munda khula mi weda Steve Mnuchin no la pukui de nwe we te siko weda no ko Donald Trump ni no sotho weda la sima se kiwa do we I da we ukho kwa la weda la Congress de pha ko upon blood to tha ko pha ko upho da ke set to pot ko weda ba khala sima se ki blood we no Ninia to no we ti te weda ba kha weda tam la sima se ki water wani no ka pa khu da when ni tax cut no tamashalo shwe tamashalo da ta khu ta twe do ka pa khu si ko da la ki hi da bonus la when ni pala akin ni lo ki tamar pha go no di apu ku de nui steam nu chi te da la Republican Congress pamala Congress ta pha hit ho da we ti ta ti di ne to no do simas la when ni
simas la kiwado wa ni no approve da blood la khota pha la mi pu no do la aweti kwe tho we da la simas kiwado wa ni no te we da pa khu we da si ta ga da mo ki po la pa da ga su no da ga go no do si ni 1 trillion ni no kale we da la cost no bla ni lo ko bla ni patuli pho padur pha o do si akhi ka ya billion ni no kale we da la awani harza pay for essential worker pala mataleta menyar phano sita ni pala mataleta pitanya yo pa khu do pala mataleta sai sad boko the nurse te kiti tarati no pamala emergency no pamala mi utani awani de pha dine to pamala ta cha o pui o weda grocery no ta do ta la ta pitanya alo dine phano awati phani ko do ni ba weda sila wani pahilo so weti mono mi de me da hi atha bu le khapula weti ni mi da pala mi de mara te te ba khu no when essential worker no akutani no si khala khasi ni ta no di ni no awani pamala congress with an ordinary hita da 3 trillion no do mi mitch makano hita da 1 trillion di sumutala basada ko ku don training na ta ka lo blu da la 2 trillion no hudani no baka da la si masaki bla bla we ni no ko ku don tra ko pu da adverse ka nui da ka to pa ko basada no congress do bla do tha khoni no ke ki thilo ta do te pa ko da la si masaki bla ini phela la july lui tho sumenya no holiday no aweni tatable muni wi lo hi no akutani puku kho kana sa kwa aweti tat pole ta dile do kesikto we dile do pki kho hi no lo tani lo do ba khala sima se ki blood blowing no na yi pa yi pu kho kwa la ko ade lo bam ni khole khikhe ni no covid 19 ta sa ni to lo ma di ba la ni me nya no khopula wednesday ki auto ki de ra lo ta a tho no di ni to pa la a chuki cha bo de ba pye ta ma dim da de la covid 19 ko ni o ama no putani samula la congress ka mala so clear da du pro weda weni sima se ki bla bla bo we da bu do di ba si di to bu tu all let ni wa na tabli do mala ti do na data ka sola daily crane news ni la tumi te subscribe adio with us subscribe la video follow we I da he thumbs up mi wini no ti ta ti kwa mi ge ta le ti edo te mi o mi ge with us ko la comment la da ye ka pha tu comment ni la tabli